aga bjela ka mehla re le kgopetše gore le ntšhe sa mafahleng a lena ka ga dipalopalo tša kgoro ya thuto ka Free State tšeo di bontšhang gore baswa ba go lekana 14,000 ba magareng ga mengwaga e 15 le 19 ba belege mo le ba 2,100 ba magareng ga mengwaga e 10 le 19 ba ntšhitše mpa ngwagola. Re le botšišitše gore e ka ba se hlohleletšwa ke eng le gona tharollo e ka ba eng. Letlakala la Facebook Matume Charles Monyela o re bohloki go tee le go hloka tsebo go mpefatša maemo a bophelo go baswa, go hlola mešomo ya go ya go ile le ya lebakanyana go ka okobatša seemo. Ge e le Makgahlela Daniel yena o re bana ba bannyana ba ikamanya le boramašeleng ka lebaka la tlala ka malapeng. Tharollo ke gore banna ba ba dirago tša phako le bana ba mengwaga ya ka tlase ba ya ntlwana swiswi mengwaga. Letlakaleng la Twitter Khoni Matshaba o re ngwana ge a na le mengwaga e 10 o nagana gore e sa le ngwana. Tharollo e ka nna gore ba kgoro ya maphelo ba ikua dikolong go ruta bana ka ga kotsi ya go ima ba sa ntše ba le ba bannyane. Ge e le Morobane Michael yena o re se se hlohleletšwa ke gore re le batswadi re tlhokomelo ya rena mo baneng ga e sa le go swana le ya peleng. Lebaka ke gore bana le bona mo matšatšing a lekgono ba na le ditokelo. Palo tseo tlisang bohloko le ka nnete sena ke pure pressure batjeng le go rata menate ya lefatshe. Re le batswadi tharollo ke gore re leke go bua le bana ba rona re ba hlokomedise gore monate wa lefatshe ga o fele ebile ga o patele. Baswa ba swanetše go fela ba etela mafelo a le a kwa tleliniki moo ba tla kgona go hwetša thušo gona. Bjale baswa ba rena ke bona nkare ba na le dihlong go etela kwa ditleliniki. Ke nagana go molemo go boela melao e buisang bana e le gore bana ba tsebe go khutlela matsong a batswadi, ba tsebe go etsa se nepaetseng gobane lefatshe le tonne mahlo.